Dragi gledatelji, danas je veselo na 8. katu. Evo, Ante je u zadnjoj fazi slaganja piramide. Mateja vrijedno briše čaše. Ante, vi ste na samom kraju. Pričekajte malo, nismo tako brzi. Mario! Sjedni gore. Ne, pa sjedni. Ajde. Mario, pa nećemo to raditi. Mario, sinovi se s klekovima. Povlači i klika Krunoslav sa 9 rekorda u Guinnessovoj knjizi rekorda. Marko tamo plješće i broji koliko je Mateja istehnicirala. Mateja! Martina! Skoro sam te ali lako je tehnicirati Martina kad te preživaš Pranjić. Martina Pranjić tehnicira i svi moji gosti isto željno očekuju sljedećeg gosta koji će danas u emisiji 8. kat postaviti rekord s kojim će se upisati u Hrvatsku knjigu rekorda. Stoga zovem zadnjeg gosta Tihomira Garašića. Tihomire, dobro mi došli. Sjednite. Razmišljala sam da vam sjednem u krilo, pošto imam bijele hlače, ali imate i vi, pa onda možete vi meni sjesti u krilo da vam se ne mažu. Tihomire, vi imate karateistce, karate kluba Samobor. Dajte da vam ne prčkam po preponama. Crni pojas, ovo je oznaka drugog dana. Drugi dan. Dobro. Cijela obitelj, to je jedan obiteljski sport kod vas, u vašoj obitelji. Pa da, to je jedan obiteljski sport. Otac je prvi počeo s time, stariji brat je... Tukao vas je kao malog? Ne, stariji brat je krenuo nakon toga i onda ja klinac. Jednostavno, to se nekako uči u kožu. Što se tiče tučnjave, zapravo je odlika našeg sporta jedno samosladavanje mlade. Učimo disciplini, to je ono zapravo što vas privuče u naš svijet karatea. Disciplina i samokontrola, jel? Disciplina i samokontrola, zapravo svi imaju neku krivu predodžbu o nama, misle da smo mi neki sileđe koji dođe na cesti pa se šamaraju tuku. Štemeri, jel? Štemeri, to teško, mislim u onom pravom sportu zapravo odlika svakog pravog sporta je neka disciplina i neko samosladavanje. Ako sam ja puno gestikuliram, nećete vi to shvatiti kao napad na sebe, nećete me odvaliti. Ja mogu mahati rukama. Pa ja sam uvijek za to da se sve riješi nekim mirnim putem, razgovorom, a ne ipak da odmah svi krenemo na šamaranje. Riješit ćemo to na pravom mjestu, mi ovdje samo razgovaramo. Tihomire, je li Bruce Lee bio taj koji vas je uz oca povukao ili tko je taj? Pa ne, to je često pitanje svih. Bruce Lee je samo filmska zvijezda. Bruce Lee nije, on je bio u svoje vrijeme filmska zvijezda i dobar, ali ne, jednostavno... Ali bio je karate majstor? Kung fu majstor, da. Ok, ali osobno mene ne. Dobro, ko je vaš idol vama, najznačajniji? Pa, idol je osnivač Kyokushin karate, a to je Masatsu Oyama. On je jedan Korejac koji je za vrijeme Drugog svjetskog rata bio kamikaza, ali nije nikad poletio. I on je kroz svoj život vježbao razne borilačke sportove da bi na kraju osmislio svoju vještinu koja se zove Kyokushin karate, koju odlikuje da su borbe punim kontaktom bez zaštitne opreme, cilj je nokautirati protivnika. Znači imamo različite vrste karate. Da, različite vrste borilačkih sportova zapravo spojeno u jednu. To je ta disciplina koju vi imate. To je Kyokushin karate. On je iz svakog stila uzeo nešto i sve to spojio u jednu. A da bi se dokazao, otišao 18 mjeseci u izolaciju na jednu planinu u Japanu, Minobu se zove planina, i gore 18 mjeseci živio i trenirao je svaki dan samo. Nakon 18 mjeseci se spustio sa planine i ušao ponovo u Japan i da bi se... Ja sam mislila da ćete reći da je došao u Split, ne. Da bi se dokazao, borio se sa svim majstorima u Japanu i ostaje nepobjeđen do dan danas. A da bi još više dokazao, borio se sa bikovima. Sa 53 bika se borio, 3 bika je ubio, ali golim rukama, bez ičega. To su bajke neke, stvarno je to... Pa ima snimljen film o njemu, imaju dokumentarci, imaju snimke koje pokazuju kako on doslovno se bori bikovima. Jednostavno, njega su bili prozvali Božja ruka, jer kažu gdje je lupio da je tu pucalo. Ali vratimo se mi vama. Znači vi se borite na taj način da nemate kacigu, nemate gumicu za... Ne, jedina zaštita za muške je suspenzor i to je to. Jedino nije dozvoljen udarac rukom u glavu, sve ostalo nogom u glavu,
sve je dozvoljeno. Cilj je znači onesposobiti, odnosno nokautirati protivnika u protivnom, jer to je ona maksimalno realna situacija u životu. Dobro. To je ono da vas je, odlika našeg sporta je da vas se stavlja u maksimalno realnu situaciju. Znači da dobivali ste se udaraca. Možemo reći da vas život nije mazio. Poprilično nije. Tihomire, vi ste se odlučili danas u 8. katu počastiti nas i sebe upisati svjetlim slovima u Hrvatsku knjigu rekorda. Mi znamo i vidjeli smo da mnogi karateisti, vaše kolege, svladavaju neke prepreke i udarcima, lome i ruše, i daske i crijepove. Vi ste odlučili u 8. katu napraviti što? Pa ja sam odlučio u 8. katu slomiti crijepove, krovne crijepove, prave crijepove. To se zove biber, jel? Da, to se zove biber crijep. Rekli bi koja marka, ali pretpostavljam da ne smijemo. Nemojte. Da, konkretno 12 komada. To ovak, kad neko spominje crijepove, ono, to je lako. Mislim da ova hrpa dovoljno govori sama za sebe, pa... Mislim kad to ljudi koji su utrenirani rade, to doista izgleda lako, ali nećemo savjetovati gledateljima da to pokušavaju kod kuće. Pa ja smatram da ne bi bilo pametno iz razloga što su mnogi pokušavali pa su došli sa natečenim nogama, rukama, razbijenim nosevima. Mislim da nije pametno. Znate, sve to izgleda lako. Zato što to rade... polomiti ovo, polomiti bejzbol palicu, ali nije tako bezazleno. Radili ste to danima, mjesecima ili godinama pripreme za ovako nešto? Pa, pripreme konkretno za ovo, mi radimo kroz neki trening. Znači, kod nas je maksimalno je realna borba, maksimalno je realni trening, maksimalni trening uvijek morate dati sve od sebe. Godine i godine treniranja da bi na kraju mogli probati ovako nešto da bi to mogli odraditi. Nije to samo doći sa ulice i lupiti. I nije to samo snaga, već i tekako... Pa nije, ako fizička, već i mentalna, jel? Nije, većinom je sve u glavi, nije baš da treba biti prazna glava i jaka ruka, nego obrnuto treba biti... Prazna ruka i prazna glava. Da, prazna ruka i prazna glava. Treba biti jako u glavi treba biti. Ja ću sada, dođete, idemo zajedno samo prebrojati. Rekli ste 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tu je Hrvoje je vaš kolega. Hrvoje, priđite nam, vi ćete nam pomoći. Kakve vam uvjete trebamo stvoriti, osim... Pa ovo je bio samo malo mira i tišine za koncentraciju i... Meni je dovoljno. Pljeskanje ne, ili ćemo ono ko Blanka? Nećemo ko Blanka, ali... Ne ko Blanka. Zaplješimo prvo Tihomiru. Dakle, dragi gledatelji, u 8. katu Tihomir Garašić postavlja rekord kojim će se upisati u Hrvatsku knjigu rekorda. Tihomire, pričekajte još malo, mi ćemo rasvjetu polako spustiti. Riječ je o 12 cijepova. Širija! Tihomire, to sam ja. Pomaknite se ovdje fino. Nadam se da kanader ne leti iznad televizije. Sada ćemo ovo samo skloniti, dragi gledatelji, da ne bismo osvanuli na nekom portalu. Opa. Tihomire, ili ne znam u kojim disciplinama imamo rekordera hrvatskog. Tihomir Garašić, 12 cijepova u plamenu je uspio razbiti, da vidimo samo ozilje u 8. katu, apsolutno ništa. Moje su grublje, jer perem nekad suđe, svaka čast. Ja idem do, dakle, utemeljitelja. Sada putanje će nam se negdje sresti. Krunoslave. Tihomir Garašić je, dakle, upisan ovog trena na neki način u Hrvatsku knjigu rekorda. Točno, znači možemo reći da imamo novu disciplinu i da je...